Kaçın alın. Geliniz. Kaçın alınızlar. Bundan ne yapsın? Sen gezin hocam. Zaten şunu cevap olsun. Parkta girip de. Bişkek'te de şimdi nasıl şimdi ortada park sallaydı. Abi yoksa biz de şu an basmayı sorduğumuz park sallanlarına verelim. Park aksetmek. Yönetmez müşteri Türkiye'de olan çekmeye katkıra. Çekte dondu açtık da. Nasıl yaşarsın da Sen yaşadı var. Akburanız hızlı da bunlar. Akburanız bu çay. Çay. Bu da burada bölünür de. Bura akburam olmuzdayım harcağımla ara. Köprü salıp koyduk. Işıklılar çıkıp da salgan için. Ha bu yaptık. Bakalım bunu ölçü öyle bakalım. Bak Allah'ım böyle. Kaç hektar efendim? Eksiyiz. Eksiyiz. Bu da volü var. Ha usul parka iki yeşerli. En parka ne? Çok tekrar sen karıl koyduk. Başlıyor gelmiş. Ve kalsam o da şehre tekan salıp gidiyoruz. Farklı şu. Narcağına kadar çık. Akburanın boyunu oturup diye vakıflar için alıp gidiyoruz. O ciyek kulabı. Tosuk bolçu açtık etlerini çek. Biliyor misal olmuş görüntü de bu sağ ol. Çıkalım. Çarpacaklar. Fundamental örüntüler verecek. Ben kanaldım ya açık boş gerek. Bana burada özü kuantak ağırçı. Tur olmana geldi bir şey. Malumat biz şu жерде да улантып, мына 50 сотка улантып, эс алуу багынын негизги максаты ушу үй-бүлөлүк баалуулуктар бекемдөөнү, кызыктуу пайдалуу өткөрүүсүн уюштуруу боюнча программа жергиликтүү тургундар жана коноктор үчүн массалык эс алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз бар жана эс алуу багы шаарга көрүп берет жана сырткы көрүнүшүн жакшыртат. Assalamu alaikum derdi hocam. Mına Жақшынақай парк көп қалған екен. Уландысы, мына уланат деп мэриялар іштеп атқан екен. Акбуранның жиегі менен аяғына чейин қарсылауызды. Ел үчүн, балдар үчүн жакшы болот таптар. Жакшы болот. Өзүңүздөр жакшысыздар ма? Кел карчыңыздар бар. Айтыңыздар. Бар көчөбүз бу доордун, кылымдын көркүн ачкан тарыхый адамдар болгон. Манас да өз мезгилинде ошондой болгон. Разак да өз мезгилинде ошондой болгон. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын келечеги ар түрдүү региондору, анын ичинде Ош шаары да укмуштай болуп тааныбыз өзгөргөндүгүнө элдин, журттун көргөндүн да уккандын да бардыгы ыраазы. Аман болуңуз. Элдин бактысы эл үчүн жасай берели, анан тарых өзүнүн баасын берет анда. тааныбай калдык. Садыр, senin ушул эмгегиңди бир эле ушул эл эмес, Кыргызстан боюнча айрыкча ветерандар, мурунку союздун иштеп кеткендери, сенин умгу жолуң, улуу жибек жолунун улантысы. Ошол ата бабаң жолгон жүрдү. Ата бабаң басып келгенде сенин урпактарың, биздин кийинки поколение ушул жолдо жүрсүн. Мына келгенден бери Жеңишбекти мен келгенде айттым, креслого отурган жок. Мына ушундайдан Кыргызстандан тап иштесе болот экен го. Тапса болот экен го. Жашаса болот экен го. Шунун башында сенин биринчи келгенде айтканың бар. 6 ай чыдагыла дедиң, 6 ай жок. 6 жыл чыдап коюппуз. Бирок эл олбойгон эч нерсени билбеген нерсени жасап койдуң. Бул сенин демилгең, сенин энергияң, сенин өтүп кеткендердин батасы менен, элдин журттун батасы менен ушул жолго келдиң бара. Негизи мамлекеттик кызматкерлерден болбойт, адамдын өзүнөн болот экен мына. Мына Жеңишбекти мэр кылып алып келип койгондон кийин карап тургунан дагы бир Бишкекте бир 4-5 бала бар. Мен айда ошондойдон бир 30 болсо эле жетет экен. Алып барып коесуң, ишенесиң, а бирок ишенич тактабагандар көп. Бөлүп берген акчанын жарымын жеп коюп аткандар көп. Камакта жатышат, азыр утуп атат. А бияк бөлүп бергенден ашырып жасап атат. Сен ошол президент болуп келгениңде дуа бердим эле, дагы бир дуа берип коеюн. Аллах таалам ушу жолдорду оңдоп атасың.
gelecek, baldarının geleceği. Muğundardın geleceğini düzdü atasın balam. Kanca adamlar geldi, işleyecekti, gitti. Sen şu Kırgızistan'dı, Alga Cıldıram degenlin. Demeni, cana altın kendin demesin ben şu yolga salam dedinle saldım balam. Sağa soğuk gözden, caman sözden, kurunday doğmattan Allah'ım özü saktasın. Perişteler yoldop çırsın, Allah'ım özü koldop çırsın. Anca ömür verse ömrümün ayağına çeyin, Allah razı bolgon can Allah'ın razı olgan pendeler. Halo. Yani paralı boyunca özümüz oğul olmay tavız dep atatmayız. Ben şu tık oyuma gelip ketdi da. Mına jakында шайлоо келип атат, шайлоого активдүү катышкыла. Анан шайлоону мына мурда бюллетендерди чыгарып алып, ар бир участокко 150дөн 100дөн ашыкча чыгарып алып, бузулуп калса, анан тигинтип калса деп ошентип алып барган ошонун баарын салып бир кандидатты өткөрүп ушундай болчу. Билесиңер, барыңар тең эле кол менен саначу. Азыр ал заман жок уже. Андай эч ким кыла албайт. Bir gana nerse kaldı, şaylonu oңдоп түздөш, өзүңөрдөн. Добушуңарды сатпагыла, сатып алып келгендерди кармагыла. Өзүңөр кармагыла. Мен мисалы баарын алым жетпейт, үчүм жетпейт. Госструктуралардагы жетишпейт агам. Силер бир адамсыңар, биз 7 миллион эл биз. 1000 деген эле госструктура. Калган элдин көптүн көзү көрөгүчтү. Өзүңөр ошону оңдоп берсеңер, анан бул жолдагы немеге жолго түшүп кетет. Бир нукта түшүп кетет да тазарабыз. O yaratkan bizde kılar işimizi cegil kılgan, dil ağartar aradamga peyil kılgan. Amin. İmandan solu olan bulak bergen, ata öz azap veren çoğultele, alarga bekem hayrat kuvat bergen. Amin. Özümüzü görüşsün, kökülükte ensetkan kusağa vergen, on yolgu bağıtanıp orağa kıldarına şifa vergen. Ala kanday elimizge ıntımak rızkı çındık bergen, ala toğum eken yerimizge bereket rızkık bergen. Külüklerge arış bergen, alanday başta baldarımızga namız bergen, iman bergen, kadır bergen, nark bergen. Amin. Allah'a Rahmat.